Humanity First, thank you for your donation. Humanity First is an international aid agency that provides aid and assistance to those in need, irrespective of race, religion, or politics, from registered offices now in 43 countries. It has been working on projects in 50 countries across 6 continents. Humanity First is serving mankind, and its motto is love for all, hatred for none. Today, Humanity First has given a valuable donation of chemotherapy pumps and didactic equipment to children in Zagreb's Children's Hospital. Poštovane dame i gospodo, ispred Ahmadije i Humanity Firsta želim vam srdečno dobrodošli. Moto Humanity Firsta je ljubav za sve, a mržnja ni za koga, a glavni cilj je služiti čovječanstvu. Gospodična Adriana Karas bila je snaga i pokretač ovog humanitarnog događaja. Pronašla je organizaciju te koordinirala svim detaljima u nabavci infuzijskih pumpi i didaktičke opreme. Njezin je požrtvovni rad učinio da se ovaj događaj danas ostvari. Najveća je hvala ispred Humanity Firsta i Ahmadije. Pruža humanitarnu pomoć diljem svijeta u 43 zemlje na 6 kontinenata, bez obzira na nekakvu vjersku, političku, nacionalnu pripadnost i bilo kakve druge predrasude. Tako u Hrvatskoj kad su bile poplave ovdje, uključili smo se u akciju kad je bila akcija nabavke naočala za djecu sa Down sindromom. Na moju inicijativu, što im iznimno zahvaljujem, pomogli su u Zeleni udrugu Srce gdje su nabavili vozilo za prijevoz djece invalida i potrebitih osoba. I još niz drugih projekata. Zato im evo od srca zahvaljujem što će i ovdje organizirati ovu donaciju za djecu koja su dakle oboljela od karcinoma za pomoć ovoj dječjoj bolnici. Zbrinjavamo djecu sa malignim tumorima u Hrvatskoj. Znači, to je rijetka i ozbiljna dijagnoza koja zahtijeva vrlo intenzivno liječenje i to samo liječenje je vrlo skupo, kompleksno i skupo. Zato smo i potrebiti često za pomoć i za donacije, to se ja i zahvaljujem organizaciji Humanity First. Danas mi je srce veliko i puno zato što smo ovdje u ovoj klinici za djecu koja su oboljela od malignih bolesti. To je po meni jedna od najosjetljivijih i najtežih stvari i u životu djece i u životu svih roditelja. I upravo zbog toga bih htio zahvaliti ljudima dobrog srca, gospodinu Kanu, ovoj udruzi Humanity First koja svoju nesebičnu ljubav daruje kroz projekte ovakve ovdje u Hrvatskoj, već puno njih i u cijelom svijetu. U 2 dijela smo imali donaciju, znači to je u stvari oprema didaktička oprema koja će sigurno poboljšati kvalitetu života naše djece, ali ovaj drugi dio nama nekako medicinarima još važniji, a to je infuzijska pumpa koja omogućava ispravno liječenje naših pacijenata. Ja sam Ivana Kovač-Kudrić, radni terapeut. Zadnjih 8 godina radim na odjelu dječje hematonkologije. Kao radni terapeut svakodnevno provodim rehabilitaciju naše djece. Danas smo dobili jednu jako vrijednu i korisnu donaciju koja će nam pomoći u rehabilitaciji naše oboljele dječice. Sreli smo se sa dijagnozom tumori na mozgu koja dosta oštete djecu u motoričkom i kognitivnom pogledu i rehabilitacija te djece je jako kompleksna. Sredstva poput ovih danas će im pomoći u motoričkim funkcijama, gruboj motorici, finoj koordinaciji pokreta, senzorici, u kognitivnim funkcijama. In our motto that when we call the people towards God, then we also advocate that humanity should also be served. So with that motto in mind, wherever there is a need with our limited resources, we are always helping the people who are in need. And here I would like to
express my gratitude and thanks to Humanity First Germany, because major financial support is coming from Germany, and the chairman of Humanity First Germany is very, very generous. And this is what I have experienced, that whenever I have requested him that we want to help to the needy people here in Croatia, so he is always coming forward, and without any delay he is helping us. According to my understanding, the people who suffer with cancer, to me they are the most courageous people. Why? Because they know they have a disease, but still they have an appetite, they have a wish, and they are fighting for their survival and for their health. So because of this quality, to me they are very special people, and that point makes me also, it has forced me that we should come forward and help to these children who are fighting for or surviving for their life. Poanta onoga što radi Ahmadija je tumačenje islama na onaj pravi način. Ljubav i pomoć potrebitima. Thank you, Community First, for your donation.